Ассаламу алейкум. Жалпыңыздарға Машина Кейжи каналына қош келіңіздер. Жаңадан көріп отқандар подписация басқышын азыр эле басып коюңуздар. Дайым ушундай кызыктуу, жагымдуу маалыматтардан унаалар жөнүндө кабардар болуп турасыздар. Бүгүн 8 октябрь 2023 жыл, аптагүнгө жекшемби. Ош шаарында Жапалак унаа базарындабыз. Аралаш түрдөгү унааларды ушул видеодон сиздерге тартуулап көрсөтөбүз. Мына жерде Kia K5-тен баштай берели. Канча деп атасыңар баасын? 32 000 доллар. Бензин экен да, гибрид болгондо дагы. 360 градус камера, сонарлар, LED оптика. 2019 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Гибрид. Ошол эле жол чыйынын ичинде жүрүү. Жауап қойды. Онда алып көрсетіп қоғыз. Так, açıp берді. Гибридтерде комплектация аябай жакшы болот. Электро көзгүлөр, адаптивдүү круиз контроль, айдоочунун жардамчысы, мындай цифровой панель. Поворот кылганыңыздарда мо эки капталынан да көрүнөт камералар аркылуу, аябай жакшы, ыңгайлуу. 2 зоналуу климат, автохолд, электроручник, драйв мод, спорт, норма, смарт, эко режимдерге которуу бар. Жол чыйынын ичинде жүрүү баскычы, өчүрүп жандыруу жакшы, комплектация аябай жакшы. Пробег канча болуп калган? 44 000 километр болду. Номер табылган дейт. Жақшы болды. Уланта берели. Ар түрдүү унаалар турат. Эми биз болсо баста кылгандарды көрсөтөбүз. Малолитраж. Алейкум ассалам. Малолитражкаларды өзүнчө бөлөк видео кылып көрсөткөнбүз. Тарттыктым дейли. Анан ошодон көрүп алсаңыздар болот. Биз болсо мындай башкача унааларды көрсөтөлү. Бұл жақта Samsung SM6 2016 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, бензин, коробка автомат. Панорама люк, камера, музыка Bose фирмасынан, анда вертикалдуу монитор, шайба екен да, шайба ошол мультимедиасына кирет окшойт. Так, адаптивдүү круиз контроль жакшы. Жакшы электро жылдыргычтарда. Баасы канча болду? 14 000 доллар. 14 000 доллар. Болду. Mercedes-Benz E-класс 211 кузов. Фара омывательдер. Таза го. 2009 3.5 газ бар, газ бензин, родная краска дейт. Ушеле салондон эле алып чыккандай го. Абалы. Вообще жакшы экен. Ага жерлеринде бир аз краскасы көчүп калыптыр. Калган жагы мындай неме болгонун көрбөй атам. Ошондон жакшы сакталып тур. Мына жакшы, таза 211 кузовта десеңиздер, ушуну алсаңыздар деле адашпайсыздар деп ойлойм. Ой, жабык ба? Жабык болду. Эми ачылыптыр. 3 режимде память, музыка Harman Kardon, мультируль, планшет монитор, 2 зоналуу климат, отуруштардын жылуутусу 3 позицияда бар, антизанос, кожасы дагы жакшы сакталган. Жакшы. Пробег канча болуп атыптыр экен? 180 000 экен, а? 180 000 километр. Жакшы. 15 000 дедиңизби? Болду. Болуптур, жакшы сатып алыңыздар. Так. Кете берели. Саната да жакшы көрүнүп турат. Көрсөтүп коелу. Баасы жазылган эмес. Ушундай монитор бар.
жағынан көрініші DN8 ақырқы кузовта. Шындай. Авантен қаншада отасыз тақсыр? $9200. Аванте 4 коробка автомат 2010 $9200. Mercedes-Benz жазылған емес балалар, не жазып қойсаңыздар. Жөнөкөй адамдар қартарылға ділден өзі қызықты болады. Бұл жолдап келерше Toyota Corolla. Corolla 2005 1.6. Механика қаншада отас басың? 570 000 сом. Так, Tucson оқшайды бұл. 2017 1.6 турбина бар, $17,800. Бұндай Tucson. Американец бекен. Спорт АВД американец оқшайды. Шындай Tucson. Да бар берелі. Mercedes-Benz E-класс 210 кузов 2001 қимылдатқыш көлемі 2 куб 450 000 сом жазылып тұрады. Бұл жаққа өттік, бұл жерде S-класс бар екен. S-класс басы да жазылып тұрады. 2000 жылы шығарылған, қимылдатқышын көлемі 4.3 680 000 сом. Toyota Prius болуш керек. 2018 1.8 $11,000 гибрид. $1,000. Toyota Levin деген. Қытайда сборка болып шыққан оқшайды. Қытайда сборка болған, чоғылған. Люк бар. Шындай Toyota Levin. Сейчас верілші. Honda CR-V 2 қимылдатқышын көлемі 2 куб 2002 коробка автомат 670 000 сом. Nissan Altima өлі? Қандай болады? Nissan Altima? Almera. Басы қанша болады? 580 000 сом. Айтмақшы ошол біз Біріккен Араб Эмираттарына барғанда аларда Nissan маркасы аябай популярды екен. Шол бізде Toyota популярды болғандай. 2007 жылы шығарылған Lexus RX 350 $16,000. Степті қаншада отазыға? 580 000 сом 2000 жылы шығарылған. Да, bir step. 3-ші мондағы 2006 қимылдатқышын көлемі 2 куб
773 59 25 29. Bası жазылбаптар. Daha step spada болуш керек. Step 2 spada 2004 24 spada eкен. Tez arada satılат $10.800. В принципе, görünüşü жақсы. Мындай Honda деген күзгілерінен накладкалар тұрат. Төрт дөңгөлөк өтен ушундай коюлган дистерде протекторлары жақсы болду. Да, step 3. Басы қанша болду атат ке? Айтыр. Арзан айтсаң жақсы. Өтіп кетсін біздің каналдан. Қанша? 850 000 сом, а? Да, түшіп берем дейді. 2005 газ бензин. Алмашу жолдору дагы бар. Қарап көрөбүз деп коюп тур. 777 11 06 96 Mercedes. 213 кузовтарга. 213 кузовтарга алмашу жолдору бар дейді. Бул машина кейжи. Азыр шуну менен Lexus'ta бар экен, шуну тартып коеюн. Lexus RX 330 2003 $15.000. Шуну менен видеобузду жыйынтыктайбыз. Болуп мындан суранып машина кейжи. Сеники? 2002 канча деп атасың? Болуп турган баасы 10.000. 4 айнектен авто функциясы менен көтөрүлүп түшүрүлөт. Машинасы бирок жакшы таза экен. Toyota Corolla. ...2006 1.6 коробка автомат. Tez arada satılат. 650 000 сом. 570 000 сомго сурапты, бербедиңер. 570 000 сурады. Biraz кошуш керек экен да? Кошуп беребиз. Болду. Ушумен видеобузду жыйынтыктайбыз. Видеобузду жыйынтыктай беребиз. Лайк басып, комментарий жазып туруңуздар. Азыр бул биринчи бөлүмү болду. Экинчи бөлүмү болсо көбүнчөсү оң рулдуу унааларды камтыйт. Чогуу биргеликте ал видеобузда көрүңүздөр.